Dobar večer poštovani gledatelji i dobrodošli u Sportski centar. Kao što vjerojatno svi znate, košarkaši Zadra su porazom od Cibone u polufinalnoj seriji državnog prvenstva okončali aktualnu natjecateljsku sezonu. A o svemu što se tijekom nje događalo večeras ću razgovarati sa svojim gostom, trenerom zadarske momčadi Rajkom Vidakovićem. Rajko, dobro večer. Pozdrav, poštovanje i pozdrav svim gledateljima televizije Vox. Evo za početak, već sam spomenuo, ispali ste u polufinalu od Cibone, naravno onaj prilog s prve utakmice u Zagrebu ne možemo vidjeti jer tamo nismo naravno snimali. Međutim, bili smo na drugoj utakmici, ovoj posljednjoj, pa pogledajmo za početak prilog s te utakmice. Košarkaši Zadra poraženi su od Cibone i u drugoj utakmici polufinala do igravanja, čime je sezona za njih završena. U još jednom neizvjesnom dvoboju zagrebačka momčad na Višnjiku je slavila 90-86 i s 2:0 u pobjedama izborila finale sa Cedevitom. Zadarski košarkaši u susret su ušli vrlo motivirani, s velikom agresivnošću u obrani i forsiranjem brze tranzicije, pa su u prvoj četvrtini sasvim nadigrali Cibonu. Sjajan ritam na obje strane terena donio im je velikih 24-14 na kraju ovog razdoblja igre, ali nažalost u ostatku utakmice nisu uspjeli ponoviti izdanje s njenog otvaranja. S promjenama u petorci pao je intenzitet zadarske obrane, što su gosti odmah iskoristili i preko izvrsnog blessingama do odmora smanjili na minimalnih 46-45. Pomalo iznenađujuće za susret ovakve važnosti, obje momčadi su u nastavku obrambeno sasvim pale, pa smo u trećoj četvrtini gledali šuterski obračun u kojem su glavne uloge imali Mark Lyons s jedne i Dario Šarić s druge strane. Nakon što se u posljednjih 10 minuta ušlo s neriješenih 72-72, neizvjesnost je potrajala do same završnice, u kojoj su uspješni ipak bili Cibonini košarkaši. Ključna se za konačan ishod pokazala Rozićeva trica za vodstvo gosti u 88-85 minuta i 39 sekundi prije kraja, nakon čega su svi preostali koševi postignuti s linije slobodnih bacanja. Poslije jednog ubačaja Sobina za Cibonu su također po jednom pogađali Blessingen i Rozić za konačnih +4. Rekao bi da možda čak ovo je jedna jako slična utakmica ono što smo igrali ovdje prije tjedan dana, uzbudljiva. S time da u prošloj utakmici Zadar imao šut za pobjedu, ovdje ipak, kažem, imali smo tu prednost od na kraju 4 poena koja je bila teško dostižna. Zadar je prijetio cijelu utakmicu, nije nam bilo lako, morali smo dosta energije potrošiti. Međutim, na kraju moramo biti sretni što smo prošli to finale sa 2:0. Usprkos novom porazu, trener Zadra Rajko Vidaković čestitao je svojim košarkašima na velikoj borbenosti i vrlo dobroj igri u obje polufinalne utakmice. Momci su svaka čast odigrali jednu ratničku utakmicu uz puno grešaka što smo imali, međutim sve te greške su nekako i plod cijele ove turbulentne sezone. Tako da ja i ne mogu zamjeriti na promašenim šutevima i na izgubljenim loptama, to sigurno oni nisu htjeli napraviti, međutim borili su se do zadnjeg trena i mi smo u 3 utakmice, kao što je rekao kapetan, u 3 utakmice držali do zadnje lopte Cibonu na egalu. Najbolji igrači utakmice bili su Dario Šarić s 28 i Jerel Blessingem s 21 postignutim košem, dok je domaćina s 18 poena predvodio Mark Lyons. Pohvale za veliku borbenost u zadarskim redovima svakako zaslužuju još Josip Sobin i Ive Ivanov, koji su upisali 16, odnosno 11 koševa. Kao što je spomenuto, Ciboni će protivnik u finalu biti Cedevita, koja je bez ikakvih problema u 2 utakmice svladala šibenski Đol. Rajka, evo vidjeli smo prilog sa ove druge utakmice. Uoči ove utakmice naglasio si nakon onog nesretnog poraza u Zagrebu da je nekako najvažnije da tvoji igrači uđu u ovu drugu utakmicu sa vjerom u pobjedom i mislim da su to, kao što sam rekao u prilogu, odlično radili prvu četvrtinu, zaista jedna od najboljih ove sezone, sve je funkcioniralo, odlična obrana, brza tranzicija, dosta lakih koševa, baš ono otprilike što si tražio. Baš sam nakon te utakmice tražio da otvorimo utakmicu kvalitetno, to nam je bilo najbitnije, da vidimo da možemo s njima igrati. Obično prije Cibona bi uvijek otišla na neku razliku, onda bi se mi potrošili u tom stizanju, tako da sam rekao momcima da moramo otvoriti dobro sa našom najjačom obranom, sa najjačom petorkom i tako smo i reagirali dobro, poveli 24-14, možda naša najbolja četvrtina
u ovoj ligi za prvaka. Dali smo dosta poena, primili smo malo od jedne ekipe koja dosta zabija. Međutim, eto, opet u drugoj četvrtini je uslijedio pad, dozvolili smo im da nas stignu, tako da opet završilo 1 razlike za nas na poluvremenu. I to je po meni, ta četvrtina je bila ključna onda na kraju. To sam dan htio sljedeće pitanje, već na predsjednici si napomenuo. Prva četvrtina je obrambeno bila fenomenalna, međutim pad je uslijedio. Na predsjednici si spomenuo da je jedan od razloga to što ipak imaš smanjenu rotaciju u odnosu na Cibonu. Ne mogu svi kvalitetno pratiti taj ritam iz prve četvrtine. Je li to zapravo i najveći razlog? Jer pad je bio stvarno osjetan. Pa obrambeno. Ne bi rekao da je bila smanjena u odnosu na Cibonu, jer ni Cibona nema neku veliku rotaciju, ona igra sa 8 igrača. Međutim, bila je smanjena u odnosu na ono što smo mi imali. Jeli? Znači, Toni Dijan je na samom zagrijavanju osjetio bolove i rekao da ne može. On je čak primio injekciju i pokušao da je sve od sebe na zagrijavanju, međutim, vidio je da neće ići. Nije bilo Lorenza i tu je bio Marko Ramljak koji je eto rekao da će probati na zagrijavanju, vidi da li može. Dao mi je signal 3 minute prije početka utakmice da ga mogu staviti u petorku. Međutim, evo već nakon 7-8 minuta je već signalizirao da ga boli prepona. Morao sam ga češće vaditi i to je 2 igrača jako bitna iz vanjske linije, pogotovo u obrambenom dijelu i normalno da je došlo do jednog pada kasnije u drugoj četvrtinu gdje smo onda primili puno poena i dozvolili Ciboni da nas stigne. Spomenuo si već izostanak Lorenza, je li to možda jedan od ključnih momenata čitave polufinalne serije, jer obrambeno je on ove godine možda bio igrač broj 1 u Zadru i pogotovo ako uzmemo kako je na njegove poziciji odigrao s druge strane Blessingem koji je uz Šarića bio ključan igrač. Pa mislim da se on pronašao na toj poziciji broj 2 na beku šuteru gdje je odigravao fantastičnu obranu na protivničkim najboljim igračima i ušao u jedan dobar ritam protiv Olimpije, protiv Cedevite gdje je zabijao po 20 poena svaku utakmicu protiv Zagreba i to je nama falilo. Nama je falio taj njegov šut iz blokova, a da ne kažem njegova obrambena rola. Ovako smo ostali na Marku Ramljaku kao jedinom obrambenom specijalcu koji može odrađivati te određene zadaće na najboljim igračima i kad se on potroši onda više nismo imali tu opciju i sigurno da nam je on tu falio dosta. Spomenuo sam odličnu igru Blessingema, pa da se na trenutak odmaknemo od ove polufinalne serije. Evo vidimo hrvatska reprezentacija pred odlazak na svjetsko prvenstvo traži Amerikanca koji bi zamijenio Drapera. Blessingem se ne spominje za sada, Lafayette je nekako u prvom planu. Smatraš li možda da bi ipak trebalo probati sa Blessingemom s obzirom da je tu u Hrvatskoj već 2 godine ili je ipak njegov karakter nekakva nesavladiva prepreka, jer evo vidjeli smo i na zadnjoj utakmici skoro se potukao na centru sa svojim suigračem Rozićem. Da se mene pita, ja ne bi nijednog uzeo, ja ne bi igrao sa strancima, ja bi igrao sa domaćim momcima jer smatram da ima dobrih domaćih igrača i na toj poziciji. A ako nema, vodio bi one malo lošije kvalitete jer ja smatram da samo naši momci moraju igrati za reprezentaciju. Međutim, eto, došlo je takvo vrijeme da svaka reprezentacija u Europi ima 1 ili 2 naturalizirana igrača iz Amerike. Tako da bi mi ušli u bitku s njima, eto, i mi smo prihvatili taj sistem. Tako da mislim da je Blessingem strašno kvalitetan igrač i nevjerojatno teško je pripremati za njega igru. Međutim, obrambeno nije toliko jak, obrambeno ne znam da li bi nam donio puno u reprezentaciji, tako da mislim da je ipak Lafayette bolji izbor. Dobro, da se vratimo na ovu polufinalnu seriju. Dakle, Blessingema smo riješili, mislim niste ga riješili na utakmici, ali evo prošli smo ga u razgovoru. Dakle, prvi ključni igrač Cibone, po meni čak i ključniji od ovoga drugoga, drugi je naravno Dario Šarić. U onoj utakmici u Zagrebu u nekoliko trenutaka činilo se da ipak postoje nekakva rješenja da ga se zaustavi. Prolazila su i neka udvajanja, prolazilo je i onaj pokušaj sa Lionsom, na njemu uspio mu i čeprkat 2-3 lopte, međutim u trećoj utakmici je ponovo odigrao fenomenalno na tragu one posljednje u A1 ligi. Zaista izvrstan igrač. Gledajte, mi smo znali da mi njih ne možemo čuvati 1 na 1. To su 2 igrača koja su 1 na 1 strašno kvalitetna, imaju dobra rješenja, stvaraju višak,
a imaju jako dobre šutere na krilima koji samo čekaju, pa onda ne možete ni rotirati. I mi smo se dogovorili da ćemo probati svićom, znači preuzimanjima i kasnije udvajanjima riješiti. Mi smo njih iznenadili s tim u Zagrebu. Oni su dosta izgledali nemoćno na toj utakmici što se tiče toga. Kasnije smo dogovarali i taj triple switch gdje još jedan igrač je morao preuzimati u reketu sa vanjskog igrača i to je izgledalo fantastično u Zagrebu. Međutim, oni su se na to i pripremili za Zadar. Mi nismo imali ni puno vremena nešto drugo pripremiti. Mi smo pripremili par drugih opcija. Međutim, to je jedna od stvari radi koje smo mi izgubili utakmicu, njihov pick and roll, pogotovo u drugoj četvrtini gdje su oni krenuli Šarić-Blessingem igrati pick and roll na vrhu i nekoliko puta su nas kaznili. Ja sam promijenio 4 vrste obrane, znači i switch, i ispod bloka, i skakanje pa ispod bloka. Znači, probali smo apsolutno sve su kaznili. To je jednostavno ta kvaliteta individualna koju oni posjeduju i nakon toga možeš samo stisnuti ruku i reći bolji si i nema tu što. Dobro, da se sad vratimo, već si spomenuo i ovu prvu utakmicu u Zagrebu, tu je također propuštena možda i najveća prilika za pobjedu u posljednjih nekoliko godina nad Cibonom, međutim, počet ću razgovor o toj utakmici s onim što si potencirao poslije utakmice, a to je suđenje. Naravno, nemamo snimku, pa da pokažemo gledateljima koji možda nisu gledali, mislim da je samo Sport klub prenosio, ne vjerujem da to baš svi hvataju. Za one koji nisu gledali ne možemo nabrojiti te sve sporne situacije koje su uglavnom povlačili Muhvić i Radović. Međutim, ono što mene osobno najviše boli je odnos sudaca prema tebi kao treneru Zadra i odnos sudaca prema suprotnoj strani, odnosno Slavenu Rimcu i Golemcu. U jednom trenutku Muhvić zapravo tebi prijeti, s njima svaki time-out zapravo zbijanje nekakvih šala i smijeh. I ono što mi se čini još nekako važnije, to zapravo nije odnos prema tebi osobno, nego zapravo to je preslikani odnos prema Zadru kao klubu. Je li to po tebi zabrinjavajuće s obzirom da to stvarno prenosi trenutno stanje i nekakav položaj koji je Zadar zauzimao u hrvatskoj košarci? Pa gledajte, svi mi znamo da se suđenje ne smije komentirati, to je kažnjivo, međutim nakon te utakmice ja stvarno nisam mogao izdržati, ja bi puknuo da nisam nešto rekao. Tokom cijele utakmice bilo je određenih tendencija na njihovu stranu. Ako izuzmemo jedno slobodno sudačko uvjerenje da li je nešto bilo faul ili nije, gdje je sudac normalno da uvijek može pogriješiti i uzmemo samo te stvari što si rekao, definitivno nije bio ujednačen sudački kriterij. Znači, nama je Ive Ivanov dobio tehničku nakon prvog prigovora. Svi smo vidjeli koliko je Dario Šarić prigovarao sucu, nije dobio niti opomenu. Znači, to je jedna stvar koja je jako vidljiva, koja je uočljiva i koja jednostavno se ne može ignorirati. To više nije sudačko uvjerenje. Isto tako, ona zadnja situacija koja se dogodila, mi radimo faul sa ciljem da protivnik dobije 2 bacanja i to se svira uvijek i u pravilima se nalaže da se taktički faul mora svirati, međutim oni puštaju prednost koja u košarci ne postoji. To nije nogomet, to je košarka, prednost se ne pušta i oni zabijaju koš i završava se utakmica. Ja sam se na suđenje žalio u toj utakmici, nisam se žalio prije, ja se nikad ne žalim na suđenje i uvijek pokušavam ostati objektivan, međutim nakon te utakmice sam vidio da očito nismo mogli to pobijediti i žao mi je radi toga zato što bi potpuno jedno sa drugim mentalitetom došli u ovu utakmicu drugu doma i možda bi imali šanse proći. Kako to nekako promijeniti u budućnosti, jer opet ponavljam, nekako mi se čini da je to zapravo odnos snaga, dakle odnos nekakvih viših struktura prema klubu koji očito nije u istoj poziciji kao zagrebački klubovi. Ovo što si rekao, mi smo svi dobri međusobno, i treneri i suci se javimo i to, ali čim počne utakmica to se malo promijeni. Kao što si rekao, malo se promijeni odnos, nas se odmah upozorava, odmah nas se sjeda dole, tako da ne bi puno dizali glas. Ali kako promijeniti? To je, mislim, jedan dublji korijen u ovoj državi i nije samo problem sporta tu, to je problem, mi imamo i problem i u nekim drugim sferama društva, tako da to nije pitanje to za mene. Možda za neke druge institucije.
Slažem se, dijelom se stvarno slažem, ali ajde da se vratimo na ono što se zbivalo na terenu u toj prvoj utakmici, ovoj polufinalnoj u Zagrebu. Zapravo ste izgubili, bez obzira na sve ovo što su suci radili, izgubili ste u trećoj četvrtini i to je još jedna od boljke koja vas je pratila dobar dio sezone. Veliki padovi u trećoj četvrtini i onda ni onakva fenomenalna završnica nije bila dovoljna da se nadoknade propuštene u trećoj. To je istina. Mi u toj trećoj četvrtini smo padali često. Mi nismo kroz sezonu uspjeli taj jedan pobjednički mentalitet dobiti. Uvijek smo, često smo gubili, pogotovo u završnicama. Nismo uspjeli dobiti pobjednički mentalitet. I mi smo najbolji onda kad gubimo. I kad gubimo onda se maksimalno motiviramo, stižemo rezultat. Međutim, kad ga stignemo, taj naš mentalni sklop nam sad ne dozvoljava da ajmo sad to prelomiti pa dignuti na 5, 6, na 10 koša, nego se tu zadovoljimo, s tim opustimo i opet, naravno, protivnik radi seriju. Takvo razmišljanje se mora razbiti u glavama i igrača i stručnog stožera i moramo postati beskompromisniji i igrati, znači pokušati i kad se stigne rezultat pokušati otići na jednu veću razliku. Tako da mislim da je to bio jedan ključni problem zašto smo mi kad bi stizali Cibonu i kad bi dosegli njen do egala došli, zašto smo padali, zašto je Cibona opet radila tu razliku. Jednostavno nismo onda zadržali taj nivo intenziteta igre koji bi imali dok ne stignemo to. Ukupno gledajući, dakle, u prvenstvu ste ispali u polufinalu, kako ukupno ocjenjuješ nastupe Zadra u Ligi za prvaka, eto, jedan kiks protiv Šibenika, što je vjerojatno najlošija utakmica, i ono veliko iznenađenje na startu protiv Cedevite. Ukupna ocjena? Pa ukupna ocjena je po meni zadovoljavajuća. Nikad lakše, eto, u zadnjih 5-6 sezona nismo prošli tu Hrvatsku ligu. Također dobijali smo ekipe gotovo sve sa dvocifrenom razlikom, znači 4 kola prije kraja smo osigurali ABA ligu. Lani, preklani smo to većinom na pola koša koš. Sjećate se, lani je bilo mislim 7 produžetaka da smo igrali u Ligi Ožujskoj. Tako da ne mogu je ne ocijeniti neuspješno. Međutim, meni je to žao što nismo probali napraviti korak više. Ali Cibona je ove godine jača nego što je Cedevita recimo bila lani. Lani je Cedevita završila na 6. mjestu, ove godine je Cibona bila prva u ABA ligi, znači imali smo puno težeg protivnika u polufinalu i držali smo ga do zadnjih sekundi praktički u nekom egalu, tako da eto, ne mogu biti nezadovoljan. Je li ova spomenuta utakmica sa Cedevitom i najbolja igra tvoje momčadi od kad si na klupi, iako je s druge strane možda i malo probudila lažnu nadu jer se činila da Zadar je vrijedi i više nego što realno vrijedi. To je najbolja igra definitivno u nekom mom mandatu. Mi smo tu utakmicu došli nakon pobjede protiv Olimpije. Na zagrijavanju sam ja već osjetio da smo mi možda malo preopušteni. Bilo je dobro, naravno, da smo se opustili, ali malo smo bili preopušteni. Kasnije sam u slačioni ekipi rekao prije početka utakmice kad smo otišli na sastanak da želim tenzije, da vidim da je i Cedevita opuštena i Cedevita igrala 2 dana prije toga tešku utakmicu u Pioniru i vidio sam da je Cedevita isto malo preopušteno ušla na to zagrijavanje i da mi to mislim da možemo dobiti. U tom trenutku sam u pogledu igrača vidio da su me shvatili što mislim. Kad smo izašli na ono glavno zagrijavanje, tu je već bilo puno bolja energija i čim je krenula utakmica, eto, mi smo Cedevitu nadigrali u apsolutno svakom segmentu. Mogli smo možda i dobiti čak i 20 razlike, eto, da oni nisu pogodili Smith neke strašno teške koševe, tako da mislim da je to definitivno naša najbolja igra bila u ovoj sezoni. Evo, sad smo prošli kraj sezone, a sad ćemo se vratiti na početak. Kad si tek došao na klupu Zadra, zapravo mnogi ocjenjuju da je to i važniji dio sezone nego ovo što je uslijedilo na kraju. Dakle, na klupu si došao poslije poraza, mislim, bio si već na klupi, ali kao pomoćni trener. Glavnic je postao nakon poraza od Širokog, 3 kola prije kraja natjecanja, Zadar zadnji. U kakvoj atmosferi je tada bila ekipa i na čemu si najviše radio u tom kratkom vremenu do kraja natjecanja? Pa moram reći, evo, stvarno da je bila loša atmosfera. Mi smo nakon pobjede protiv Cibone kolo prije toga dobili jednu dobru atmosferu. Nadali se da ćemo moći u Širokom
iznenaditi. Čak smo i odlično otvorili utakmicu, poveli 7-8 razlike. Međutim, onda je uslijedio pad. U tom padu krenuli smo nizbrdo i nismo jednostavno mogli se zaustaviti. Na kraju, umjesto da izgubimo sa manje od tih 9 razlike, izgubili smo 14 i pali na zadnje mjesto i više nismo ni ovisili praktički sami o sebi. Sama ta spoznaja u glavama igrača i u našim glavama već je, nas je malo dotukla, tako da atmosfera definitivno nije bila dobra. Trebalo je malo vremena očito da se probudi, jer i sljedeće, zapravo prve 2 tvoje utakmice na klupi kao glavni trener i nisu bile baš najbolje. Zvezda poraz kući, Radnički poraz u gostima. Međutim, ono što je nekako važnije, u obe se dojam je pružala šansa da se napravi nešto više. Zvezda je prvo poluvrijeme odigrala u dosta niskom ritmu. Radnički 3/4 gotovo također, obrambeno vrlo loše, obrambeno je jedna od loših utakmica ove godine, iako je Radnički zapravo cijelu sezonu odigrao tako i moglo se napraviti više, ali niste uspjeli. Je, za svake promjene treba vremena, ali tako je i nama trebalo neko vrijeme. Mi smo, igrači su bili onda sa strašno niskom razinom samopouzdanja nakon utakmice protiv Širokog. Tako da smo, ja kad sam postao trener nisam htio mijenjati taktički gotovo ništa. Možda sam promijenio 2 seta i par obrambenih principa. Međutim, ovo većinom sam sve ostavio kako je bilo. Tako da smo više radili na jednoj psihološkom pristupu s igračima. Htio sam uvesti jedno pravilo izmjene, da izmjena ne bude radi greške. Znači, nisam mijenjao te 3 utakmice igrača radi greške, nego sam ih mijenjao čisto radi energetike. Kad sam osjetio da se neko umorio, sa tim sam ih htio podići samopouzdanje. Mislim da smo pogodili sa tim pristupom. Igrači su se malo više opustili i normalno strah od greške te zablokira i jednostavno ne pružiš ono što možeš. Tako da, eto, 2 kola nam je trebalo. 3. kolo su momci ušli strahovito borbeno u tu utakmicu, ali i sa samopouzdanjem da ćemo tu utakmicu dobiti. Ja. To sam vam htio reći, mislim, zadnja utakmica, a bilo nas je, ajde, pola koje smo vjerovali. Čak ne mogu reći da sam i ja vjerovao da ćete ostati. Pola smo nekako bili mi novinari. Uglavnom, ono čime bi, ja mislim, trebao biti zadovoljan, motivacijski ekipa uoči te zadnje utakmice nije pala. Kako sad gledaš s odmakom na cijeli rasplet u ABA ligi? Pa to mene uopće nije bilo strah da ćemo mi biti motivacijski na visokoj razini. Ja sam znao da će momci tu utakmicu biti 100%. Samo bilo me strah jedino toga hoće li se uplašiti važnosti utakmice, budući da je Zadar 2 godine prije toga ispao iz lige. Već su svi nekako gledali opet taj scenarij, sebi u glavi ponavljali. Čak evo ovi momci iz Splita koji su ispali lani iz lige su rekli pa neću valjda opet 2 godine zaredom u istoj dvorani ispasti iz lige, Sobin, Dijan i tako da ključ utakmice je bio da mi ne samo da budemo motivacijski na visokoj razini, da budemo i sa samopouzdanjem i mislim da su odigrali tu utakmicu fenomenalno, pogotovo obrambeno. U napadu se otvorio šut napokon i nekim igračima. Eto, zabili smo dosta poena s obzirom na kola prije toga, tako da mislim da tu utakmicu jednostavno suđeno nam bilo da je dobijemo. Evo, prošli smo dakle i ABA ligu. Ajmo sada na pojedinačni učinak igrača. Naravno, nećemo ih proći sve. Evo, po prosječnoj valorizaciji igrač sezone ispao je Josip Sobin, dobio je i nagradu Zadarskog lista. Međutim, nekako gledajući cijelu sezonu njegovu možemo podijeliti na 2 dijela. Potpuno razočaravajući start. Mislim da ga nismo gledali u Splitu i da nismo znali što taj momak može. Mislim da je to neki nepoznati igrač, da bi mnogi insistirali da se on potjera nakon 3-4 utakmice. Međutim, u nastavku je sve došlo na svoje, zaista je bio odličan. Mi smo znali što Josip može kad smo ga dovodili, međutim, eto, kao što sam prije rekao, on je došao iz sredine, iz Splita, ispali su iz ABA lige, nije imao visoku razinu samopouzdanja, došao je u Zadar, slušao je priče o Zadru do sad koje su bile, koje su kolale.
o publici i tako, i on je došao tu malo stisnut. Njemu je trebalo neko vrijeme da se opusti, da počne raditi ono što najbolje zna, igrati dobru košarku. Sa utakmicom doma protiv Radničkog, to je bila negdje sredina lige, on je tad zabio, čini mi se, 21 poen i tu je on praktički dobija svoje samopouzdanje. Počeo tražiti loptu, on je u početku bježao od lopte ispod koša, nije htio igrati leđno. To je njegova najveća kvaliteta, ta leđna igra. Tako da tek kasnije je on tražio tu loptu, inzistirao da je dobije dole i onda je praktički postao jako koristan i upotrebljiv ekipi. Kasnije se to vidjelo koliko. Kasnije i protiv puno jačih centara, Bilana, Nurkića i tako, je igrao bez problema i praktički ga nisu mogli čuvati. Gledajući ukupno kvalitete tog igrača, je li mu zapravo nekakav nedostatak vanjskog šuta s obzirom da igra poziciju četvorke i s obzirom na njegovu visinu, pa i nešto loše slobodno bacanje koje je ove godine u tom segmentu strašno napredovao, jesu li mu to zapravo ograničenja radi kojih ne može igrati i u dosta većem klubu od Zadra? Pa mislim kvalitetnijim, ne možemo reći većim. Ne bi se složio da je Sobin četvorka, mislim da je Sobin čista i klasična petica. Iako ima solidnu pas igru, ima dobru pas igru sa perimetra, međutim on je baš onaj klasični sidrun, kad mu spustiš loptu gotovo uvijek se nešto pozitivno dogodi, ili nađe suigrača na vanjskom šutu ili podvali dole drugom centru ili on, mi to zovemo vrtuljak, zavrti, ima jako dobre finte, pa poentira ili znači uvijek nađe neko dobro rješenje. Sigurno da mu taj nedostatak vanjskog šuta limitira ga da bi napravio nešto više, međutim Josip je jako uporan momak, on je već popravio penale, mislim da je u Splitu imao 17% za penale u prošloj sezoni, sad već ima iznad 50%. Znači to je sad već jedan postotak koji je ozbiljan postotak i s kojim može igrati jednu ozbiljnu košarku na visokoj razini. Sad kad bi on nastavio dalje raditi ovako i kad bi napredovao kao što je napredovao ove godine, mislim da bi mogao igrati dobru košarku kasnije i u većem klubu. Drugog sam izdvojio Ivo Ivanova, kapetan, prava duša momčadi. Nažalost, ona ozljeda ga je udaljila neko vrijeme s terena, ali poslije je pokazao. Mislim ono što se od njega očekivalo i na što smo navikli od njega. Pa eto, Ivo, od kad se oženio, samo svake godine ima neke prekide, šalim se malo. Šteta za ovu sezonu da se ozlijedio, bio je na operaciji, pa i to slijepo crijevo i stvarno imao puno pehova. Međutim, ono što Ive Ivanov znači ovoj ekipi, to je nešto što se ne može izreći. To je nešto nemjerljivo. Ne samo na parketu, nego i van parketa, u slačionici. Ive Ivanov je duša i srce ove ekipe i bez njegovog učinka jednostavno Zadar ne bi bio Zadar u zadnjih par sezona. Tako da moram i reći da je strašno popravio i određene segmente u igri, pogotovo taj vanjski šut. Sad je on već četvorka sa šutom i ima i šuterski rang, znači može tricu pogoditi i s poludistance je izvrstan, tako da sad se već može i puno više stvari zavrtiti s njim. Idemo na dva sljedeća igrača, stranci na pozicijama 1 i 2. Lions, napadački ogroman učinak, međutim obrambeno ni približno. Lorenz potpuno suprotno, obrambeno možda i broj 1 u momčadi, međutim nekako se od njega očekivalo više u tom šuterskom dijelu, iako je u nekim utakmicama pokazao da i to može. Dobro si rekao, dva potpuno drugačija igrača, ne samo po stilu igre, nego i po karakteru. Jedan je Lions, je individualac, voli s loptom igrati, samo s loptom igra, igru bez lopte praktički nema. Izvanredan šuter s mjesta, ima pregled, ima praktički sve, međutim to malo ponekad zloupotrebljava jer je fizički moćan pa osjeća da može uvijek stvoriti višak i probit. Međutim, američka škola bekova je takva da uvijek playmaker je glavni strijelac i glavni igrač. Tako da mi moramo, kad dovodimo američkog playmakera, znati otprilike što dobijamo. Dobijamo igrača koji je skorer, koji neće toliko razigravati ekipu,
naravno uvijek ima iznimaka. Dok je Lorenz potpuno drugi tip igrača, on s loptom ne voli igrati puno, brzo se rješava lopte, više mu odgovara dvojka nego jedinica, nema neki konzistentan šut, to mu je veliki problem, iako ima utakmice fantastične gdje je zabijao iz dotrčavanja, iz stegera, iz različitih izlazaka, iz blokada, što ovoj ekipi dosta fali jer imamo sve neke spot-up šutere koji šutiraju iz mjesta. Tako da je velika kvaliteta kad dobijete jednog šutera koji može izaći iz bloka i gdje imaš samo pola sekunde vremena da stavi tu tricu. Tako da, međutim, mislim da su oba dvoje dali svoj doprinos Zadru ove godine i da su imali svojih dobrih utakmica i eto, zaključio bi, oba dvojci bi dao jednu uspješnu ocjenu. Marko Šutalo, fantastičan početak, nevjerovatne 2 ili 3 utakmice, međutim kasnije pad. I smatraš li možda da je, evo za primjer ću uzeti ovu utakmicu prvu u Zagrebu, otvorio utakmicu sa 2 trice, ali onda baš zbog ovog što se spomenuo sa malo opuštenijom Lionsovom igrom, zapravo nije ni vidio loptu idućih 5-6 minuta. Marko Šutalo je jedan nevjerovatan momak, strašno pozitivac i šuter u rangu možda najboljih, govorim šut iz mjesta, sa postotkom možda najboljih šutera u Europi. Znači on ima šut za 3 poena, mislim da je 67%. To je nešto nevjerovatno koji je to postotak šuta. Međutim, u početku sezone nekoliko dobrih, kao što si rekao, nekoliko dobrih utakmica po 25 poena. Pritisak je pao na njega, nije bilo igrača koji može preuzeti to što je on preuzeo u tom trenutku, a on nije taj tip igrača. On nije tip igrača koji zna igrati s loptom, koji igra pik. I praktički sve akcije su se kasnije, svi su ga tražili, akcije su se svodile na njega i on se tu malo izgubio. On je više igrač koji dolazi iz drugog plana, kad ga, što kažeš, playmaker nađe iz nekog pick and rolla, kad neko rotira s njega, on ga nađe i onda on stavi tu trojku. Onog trenutka kad je on počeo više igrati s loptom, tog trenutka je uslijedio njegov pad, on je izgubio samopouzdanje. I na kraju je praktički došao do toga da više nije mogao pogoditi. Mislim da jedno 5-6 utakmica za redom nije pogodio nijedan vanjski šut. Tako da ja sam pokušao ići u tom smjeru da ga maknem od lopte, da radimo za njega blokade, dvostruke pa čak i trostruke blokade gdje će proba ostati sam. Međutim, mislim, on nema neko fizički moćno tijelo da bi on kroz te blokade mogao opet ostati sam. Dosta lako ga se preuzme i obrani. Tako da mislim da je još bitnije da on ima dobrog playmakera u ekipi, dobrog centra koji će sami stvarati višak i onda uslijed rotacije ga tražiti na šutu. Lions je nekad to radio, nekad i nije, tako da možda smo mogli bolje i on imati bolji učinak u nekim utakmicama, međutim to je tako sa Amerikancima. Moraš nešto dobiješ, nešto izgubiš. Naravno, nećemo proći sve igrače, ali dva sam svakako izdvojio. Njih ne možemo zaobići, Marko Ramljak i Lovre Bašić. Ramljak, moj najdraži igrač u prethodne 2 sezone, međutim, ove godine najveći dio neprepoznatljiv. Ne znam koji je razlog tome. Čak sezonu nije otvorio toliko loše. Je li mu možda i na samopouzdanje sve kasnije što se događalo utjecalo ono što su ga pokušavali stavljati na poziciju playmakera, ima je puno više doticaja s loptom nego lani, a znamo što je njegova glavna odlika, skok, brza tranzicija. Međutim, ove godine je bio puno više s loptom, dosta ih je gubio i tu je negdje nestao. Misliš lani kad su ga stavljali na playmakera? Na početku ove sezone. Na početku ove. Pa dobro, mislim da to nije bio neki veliki problem. Marko je igrač koji zna prenijeti loptu, možda nema toliku kreaciju, ali definitivno je problem da on još uvijek nije izgradio svoju poziciju koju igra. Znači, za sad je on izvanredan obrambeni igrač koji ima strašnu anticipaciju, kretnje, napadačke i on može čuvati gotovo svakog igrača u ovoj ligi bez problema. Što se tiče vanjskih pozicija, na unutarnjima ima malo problema sa čvrstinom, tako da teško može preuzimati. Ali odradi on i to solidno.
Međutim, napadački on još uvijek nije sebe stavio u neke svoje gabarite. Znači, on bi trebao više igrati bez lopte, trebao bi više koristiti backdoor, utrčavati na zicere i na skok. Međutim, on se izvlači vanka, šutira, pa kad ga ne ide, onda mu počne padati samopouzdanje i mislim da, dobro, on je još mlad igrač. Igrači obično do 22. 3. godine i ne naprave neki svoj, osim ako nisu kao recimo Šarić ekstra talenti, ne izgrade svoj profil kako u biti igraju. Tek kasnije, nakon 22. 3. 4. godine, igrači dobiju neku svoju poziciju i usmjere se u tu poziciju i onda pružaju bolje igre. Tako da ja mislim za Marka da ima vremena i da će on sigurno, kada shvati di je najbolji, to će forsirati i bit će sigurno bolji igrač. Lovre Bašić, eto, novi igrač, mladi Zadrani napokon, koji ima udio u prvoj ekipi, značajan udio. Nekako se čini napadački vrlo dobro, bez straha, međutim ima puno prostora za napredak, posebno u obrambenom dijelu. Lovre Bašić je nevjerovatan talenat, međutim ako mi sad budemo govorili svaki put da je on nevjerovatan talenat, ljudima će samo to ostajati, a neće ostajati sve ove druge stvari. Ali mi znamo, prije su nevjerovatni talenti igrali na taj talenat. Sad više kad se košarka promijenila. Pa bilo ih je i u ovoj ekipi, postoje isto ljudi koji su isto svojedobno bili ogromni talenti, nisu tako ispali. Nisu tako ispali, tako da Lovre Bašić za sad konstitucijski, pa čak i karakterno ne zadovoljava radni dio igre. On ima volju da to promijeni. On dolazi, ja moram njega pohvaliti, dolazi sat i pol vremena prije svakog treninga, ostaje još pola sata nakon treninga. Znači on ima 5-6 sati treninga dnevno. To je na tragu onih igrača o kojima smo slušali. Jeli? Znači on radi na taj način, međutim dugi je put do uspjeha, taj put ne dolazi tako lagano kao što ljudi misle da u jednoj sezoni sad on može napraviti jedan veliki iskorak. On će to morati raditi kroz nekoliko sezona. Ja se nadam da će uspjeti zato što ono što on ima, jako malo igrača ima. Znači taj pas, taj pregled igre, jako malo igrača ima, pa čak i na ovim prostorima. Jeli? Tako da mislim da je to jedan igrač na koji mi definitivno moramo obratiti pažnju, davati mu priliku, iako tu priliku treba dozirati, jer svaki igrač kojemu daš nešto što nije zaslužio, kasnije ga to na kraju može i uništiti. Jeli? Tako da sve što on zasluži, to će i dobiti. Idemo na sljedeću temu. Inače, pripremio sam, ko što znaš, dosta toga, međutim već vidim da nećemo sve stići, pa ćemo se zadržati samo na ovo što je važno za zadarski klub. Sljedeća tema, tvoj ostanak na klupi. Jesu li počeli razgovori? Hoćeš li ostati trener Zadra? Neke razgovore smo obavili. Postoji interes sa obje strane. Znači, klub je rekao da računa na mene. U sljedećih nekoliko dana, 7 dana bi to trebali malo definirati preciznije, tako da mislim da ne bi tu trebalo biti problema. Sljedeće pitanje, već si rekao, klub je rekao, ali mene zapravo zanima tko je taj pojedinac. Možeš i ne moraš odgovoriti, zapravo me zanima tko uopće u klubu odlučuje o postavljanju trenera. Eto, samo ću se prisjetiti onoga što se dogodilo lani kad je predstavljen gospodin Trifunović kao novi trener kluba. Na presici su bili sportski direktor Branko Skroće, s desne strane, s lijeve Boris Skroće, dakle direktor kluba. Sutradan gospodin Trifunović više nije bio trener. Zvao sam Branka Skroću, on je rekao da nema pojma uopće koga je postavio. On je kao slučajno bio tamo, pa ne zna ništa što se događa. Kad je gospodin Boris Skroće bio gost u emisiji, isto pitanje sam postavio njemu, odakle Trifunović kao trener ako ga nije postavio Branko. Boris je također rekao da nema pojma koga je postavio, da o tome ništa ne zna. Zanimljivo, obojica su sjedili na tom stolu i razgovarali su. I još nešto da mi se čini, ja mislim, ne da mi se čini, nego je sigurno tako. Zanima me tko u stvari odlučuje o postavljanju trenera, jer nekako u normalnom klubu bi trebalo, to bi trebao biti sportski direktor i nekakav logičan slijed bi bilo da sportski direktor poreda kandidate, točno po brojevima,
I nakon toga nadzorni odbor uprava Koli već raspravlja o tome. Dakle, kandidat broj 1 je taj i taj, uklapali smo financijski ili ne, idemo dalje. Međutim, očito lani nije bilo tako, jer neki su treneri bili izabrani, a da ih gospodin Ranko Skroče koji je direktor uopće nije postavio. Zato je zanima tko u klubu bira trenera. Pa ovako, ja ne mogu govoriti za neke stvari što su bile nekim drugim ljudima. Ja mogu govoriti samo za sebe. Znači, kad sam ja postavljen za trenera, mene je sportski direktor Branko Skroče nazvao na telefon, rekao da dođem obavio je prvo sa mnom razgovor, nakon toga je rekao da imam razgovor sa nadzornim odborom. Ja sam došao, predstavio sam nadzornom odboru svoj neki program za koji smatram da bi uspio ostaviti klub u ABA ligi. Nakon 2 dana me je nazvao Branko Skroče na telefon i rekao da je nadzorni odbor prihvatio moj program i da sam postao trener. Eto, znači to je po meni jedna situacija kakva bi trebala biti u klubu i to je ono što mogu reći za sebe. Ali ipak se ne mogu do kraja složiti jer program je vjerojatno vezan na ono što se događa na terenu. Znamo ko je u nadzornom odboru, ne znam sad točno pojedinačno koji je što, ljudi iz politike, ne znam, razni gospodarstvenici. Što oni znaju o košarci? Oni su na razini prosječnog navijača. Mislim, kako oni uopće o tim stvarima mogu raspravljati? Mislim, meni bi prihvatljivije bio da si program izložio sportskom direktoru, ako ga on prihvatio, ide rasprava o financijama sa nadzornim odborom. Ne vidim razlog zašto bi iznosio svoj program koji se tiče struke političaru koji je na funkciji u klubu. Dobro, ja sam to također iznio i sportskom direktoru. Znači, rekao sam prije da sam s njim prvo obavio razgovor, nakon toga ipak oni moraju vidjeti koga dovode, na koji način taj čovjek razmišlja. Naravno i neke druge stvari, financijske prirode, da li ugovor, da li se slažu obje strane. Tako da ima toga što nadzorni odbor mora pričati sa trenerom. Tako da jedna sinergija nadzornog odbora i sportskog direktora donosi u stvari trenera. Dobro, idemo na još jedan problem koji nažalost se ponavlja već 2 godine. Eto, prvo dok je bio trener gospodin Nazor, a da ne govorim ono dok je bio, kad je postavljen gospodin Vlašić za trenera. Dakle, momčad potpuno nespremna, ne mogu reći nespremna, ali ne ekipirana momčad, zapravo ne fizički nespremna, ali nespremna za početak natjecanja. Hoće li se to ponoviti i ove godine? Znaš li već ako ostaneš trener, na koga, naravno ne tražim imena, na koga računaš iz ovogodišnje ekipe? Jesu li s tim igračima, ajde, barem s njima koji su ovdje započeti razgovori vezani za ostanak u klubu, jer koliko ja znam, možda nije točno, samo 2 Sobin i Kraljević imaju 3-godišnji ugovor. Pa sigurno da ima nja u glavi jedan kostur ekipe koji bi ostavio i igrače koje bi doveo. Ne bi o tome sad pričao, nije to vrijeme ni mjesto za pričati o tome. To se ipak priča s igračima u 4 oka, ali imamo viziju kako bi to sve trebalo izgledati. Ono što je bilo lani ne smije nam se ponoviti. Lani smo... Ali to su rekli i lani u odnosu na preklani pa se ponovilo. Jesu, evo. To nije garancija. Nije garancija upravo radi toga što je lani smo ostali bez trenera. To ne mogu reći da je samo krivnja i kluba. Sigurno da tu ima i više faktora koji su na to utjecali. A trener je taj, mislim, možemo mi pričati što hoćemo, ali trener je glavna persona u klubu koja odlučuje o praktički svemu što se tiče parketa. Pa tako je bilo i sada nije bilo trenera, automatski nismo imali ni kondicijskog trenera i automatski su pripreme krenule nizbrdo. Znači, praktički jedna osoba ti donese, nedostatak jedne osobe donese kaos. Mislim da ove sezone to ne bi trebali napraviti, mislim da ove sezone bi trebali riješiti to bio ja ili neko drugi puno ranije i da možemo ranije zatvarati roster i krenuti s pripremama. Do kad bi bilo idealno da se to završi? Pa što prije to bolje. Jučer. Dobro, evo i za sam kraj još jedna tema. Meni inače najbolnija. Omladinski pogon, o tome stalno govorim. Eto, samo da ponovim nešto što sam rekao kad je gospodin Boris Kroće bio gost. Nekako stvarno mi se ne sviđa inzistiranje Zadra pošto poto da igra ABA ligu. Smatram da je to potpuno nevažno. Ne znam zašto se to predstavlja kao velika katastrofa i da Zadar nije
i izborio ostanak u ABA ligi. Mislim da je izlazak iz krize su neke stvari puno važnije od toga u kojoj ligi trenutno igra seniorska momčad. Naravno, neću sad ulaziti u pojedinosti, onaj koji je gledao tu emisiju zna o čemu sam govorio, ali nekako, dakle, dvije stvari, dva načina izlaska iz krize su po meni privatni vlasnik i vlastita proizvodnja. O privatnom vlasniku te naravno neću ništa pitati, ali o ovom drugom naravno moram i krenut ću sa jednom opaskom od neki dan koji mi je, a praktički dobacio sportski direktor Branko Skroče, znajući što mislim i govorimo o omladinskom pogonu, je dobacio da mogu ja govoriti što god hoću o omladinskom pogonu, međutim da oni imaju 3 igrača koji su evo upravo sada pozvani na širi popis. Sad imamo različite selekcije koje toko ljeta očekuju razna natjecanja, evropska i svjetska prvenstva, i na tim širim popisima imamo 3 igrača, dakle Bašić, Vrkić i Jurica. Poslije je dodao, ne meni naravno, da su tu još i mlađi kadeti u Rukalo i Erslan, ako se ne varam. Međutim, ne znam zašto je to dodaje, jer mlađi kadeti nisu pod ingerencijom kluba, oni su pod školom košarke. Dakle, imamo 3 igrača, Bašića, Vrkića i Juricu. Ako imamo otprilike 4 ili 5 tih selekcija koje očekuju, dakle, ne znam, mlađi kadeti u 16, 18, 20, ne znam kako to već ide, to je, ako uzmemo da je 15 do 20 igrača u svakoj selekciji, puta 4, to je 80 igrača najmanje. Zadar ih ima 5. Je li to nešto s čime se mi možemo hvaliti ili je to apsolutno zabrinjavajuća činjenica? Dobro, moram prvo naglasiti da nisu ista vremena kao što su bila prije, kad je Zadar imao skoro pa cijelu petorku u određenoj selekciji. Sjećamo se petorke sa Markom Popovićem i braćom Gligorom koji su bili drugi u Europi. Tad je bilo 3-4 ozbiljne škole košarke u Hrvatskoj, sada ih ima bezbroj. Iz svake škole uđe 1-2 igrača, tako da sigurno da ne može biti onoliki broj igrača zadarskih u reprezentativnim selekcijama kao što je bilo prije. Međutim, ne možemo reći ni da je to neki veliki uspjeh, senzacionalni 3 igrača da imamo. I da je veliko pitanje hoće li uopće putovati na natjecanje. Da. To se tek treba izboriti. Omladinski pogon je rak rana ovog kluba zadnjih 20 godina, to svi znamo. Da nije tako, klub ne bi ni bio u tolikim gubicima, budući da svi znamo na koji način gubici nastaju dovođenjem stranih skupih igrača gdje se stvara veliki dugovi, velika dubioza. Da ima domaćih momaka, to se ne bi trebalo raditi, znači to je jednostavna računica. Tako da omladinski pogon sigurno da treba poboljšati i sigurno da postoji problem u omladinskom pogonu. Ja neću od toga bježati i ja to moram reći. Još nekoliko stvari vezano za te mlađe igrače. Evo, za one koji ne znaju, ni kadeti ni juniori Zadra ove godine nisu prošli niti ovu dalmatinsku fazu natjecanja, znači nisu se plasirali niti na polufinalne turnire, iako to naravno nije najvažnije ako imamo iz svake od tih generacija 1-2 igrača koji će danas sutra biti u seniorima, to i nije toliko zabrinjavajuće. Ali eto, ako možeš prokomentirati te rezultate. I još nešto što mi se isto čini zanimljivo vezano za omladinski pogon i te mlađe selekcije. Eto, kad se sjetim, a isto smo godišnje, skupa smo i počeli zapravo trenirati, kad sam ja bio u kadetima, juniorima i u težim vremenima nego što su sad, zapravo je bio rat. Klub je našao sredstava da nam pruži 3 do 4 jaka međunarodna turnira i zapravo to jako puno znači za razvoj igrača. Današnje selekcije zapravo igraju tu protiv, neću ih podcjenjivati, ali zapravo ABC-a dobiju 100 razlike i onda kažu odlični smo. Da. Kako je to mjerilo? Pa evo, prvo pitanje, znači kadetska i juniorska selekcija se nisu plasirali, to je istina. Istina je da u omladinskom pogonu ne bi trebali gledati rezultate, tu je primarno razvoj igrača, to je često u koliziji jedno s drugim, znači ako radiš isključivo na rezultatu, većinom ne radiš onda na razvoju igrača. Međutim, isto jedna sinergija treba postojati, oba dvije stvari, tako da mora se uslijed razvoja igrača, mora se vidjeti i napredak ekipe kao ekipe, mora se vidjeti napredak u igri i mislim da se trebala bar jedna selekcija plasirati. Iako, eto, juniorska selekcija u ključnoj utakmici je bila bez 2 najbolja igrača,
Tako Ne može da, biti opravdanje. Ako, Ne može biti opravdanje. Pogotovo što su s druge strane bili momci koji su u Zadru proglašeni neperspektivnima. jesu, proglašeni su neperspektivnima, ali to nisu igrači koji su puno lošiji od ovih. Nekada je igrač koji je akcelerant bolji od onoga koji je retardant, znači on ode u Borik, na primjer, i trenutno je bolji igrač. Ovaj će biti bolji za 3-4 godine. Znači, ima i tu nešto, tako da sa 17 godina Borik dobija Zadra, a sa 20 će Zadar dobijati iste generacije. Tako da ima i tu nešto. Sigurno. I eto, na samom smo kraju emisije, već su me iz režije upozorili da smo probili termin. Eto, kako postoje mogućnosti da se u ovakvoj situaciji gdje se i dalje ulaže u strane igrače i vjerojatno će i sljedeće godine većina nositelja biti igrači, mislim u seniorskom momčadi koji neće biti iz Zadra, za napredak i nekakvo okretanje prema omladinskom pogonu koji bi trebao biti fokus razvoja kluba. To je moja velika želja. Ja sam klubu predstavio moj plan i program kako restrukturirati omladinski pogon. Mi ga sad trenutno nemamo. On je prebačen u školu košarke. Klub je meni dao zadatak da probam napraviti plan i program. Ja sam ga napravio, ja sam njima izložio to. Kroz sljedećih nekoliko dana ćemo vidjeti da li klub se slaže sa time. I meni je iskreno veća želja to urediti taj dio pogona nego ovaj seniorski dio. Zato što sa tim dijelom mi uređujemo seniorski u nekoj budućnosti za više godina. Ovako, ako se samo baziramo na seniorsku ekipu, to je onda od godine do godine. A s ovim idemo na jedan duži period. Tako da, eto, vidjet ćemo što će biti. Rajko, hvala ti puno na gostovanju večerašnje emisije. Evo, brzo je prošlo vrijeme. Puno uspjeha u daljnjem radu. Naravno, ako ostaneš trenera, to ćemo pomno pratiti. Hvala, pozdrav svima. Poštovani gledatelji, došli smo do kraja večerašnje emisije. Ostanite i dalje uz program Vox televizije jer slijedi kao i uvijek sportski pregled. Ugodna večer i doviđenja.